Posne kiflice sa džemom. Sastojci za posne kiflice sa džemom: 1 ke brašna, 1/2 kisele vode, 1 paketić kvasca, 3 kašičice soli, 4 kašike šećera, 9 kašika ulja, džem, šećer u prahu. Posne kiflice sa džemom se pripremaju na sledeći način: od navedenih sastojaka zamesiti testo i ostaviti ga 45 minuta da naraste. Premesiti testo i podeliti ga na 12 jufki. Svaku jufku razmesiti oklagijom i iseći na 4 dela. Svako parče filovati džemom od šljiva ili kajsija, pa uviti i peći u podmazanom plehu na 200 stepenice. Kiflice uvaljati u prah, šećer dok su još vruće. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.